Ibitangazamakuru bikomeye ibishaka kubaka izina n'ibindi biri kumenyekana byose byarangije kubyandika ko Ange Kagame yarangije masters muri kaminuza yizemo Barack Obama ndetse na Clinton n'abandi bakomeye ku isi. Kuri iki cyumweru tariki ya 19 Gicurasi 2019, Ange Kagame, umwana wa kabiri wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yarangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ishuri ryigisha iby'ububanyi n'amahanga n'imiyoborere. Ni umwe mu bantu bazwi bize muri kaminuza yarangijemo n'ibihanganye mu mateka y'isi nka Barack Obama ndetse na Alicia Keys n'abandi bantu benshi b'ibyamamare. Tariki ya 18 Gicurasi 2015 nibwo Ange Kagame yarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri kaminuza yitwa Smith College, ishuri ryigenga ry'abakobwa riherereye muri leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba yarize mu ishuri ry'ubumenyi mu bya politiki. Nyuma yahise akomereza muri Columbia University iri mu mujyi wa New York muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yarangije amasomo ye akabona impamyabumenyi y'icyiciro cya gatanu cya kaminuza masters mu ishuri ryigisha iby'ububanyi n'amahanga hamwe n'imiyoborere International Public Affairs. Ange Kagame turi mu mwaka wa 2019, wafite imyaka 25 y'amavuko. Yarangije muri iyi kaminuza ikomeye kandi ifite amateka adasanzwe kuko ari naho Barack Obama hoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yarangije amasomo ye mu mwaka wa 1983. Iyi ni kaminuza kandi yizemo abantu b'ibyamamare nka Alicia Keys wamamaye nk'umuririmbyi, hakabamo nka Chelsea Clinton umukobwa wa Hillary Clinton n'umugabo we Bill Clinton, icyamamare mu mafilime James Franco, umuririmbyi w'umunyamerikakazi Lauryn Hill n'abandi benshi. Iyi kaminuza ifite amateka akomeye kuko yashinzwe mu mwaka wa 1754. Ikaba ari kaminuza ya mbere imaze igihe kirekire mu mujyi wa New York. Ikaba kandi ya gatanu muri leta zunze ubumwe za Amerika muri rusange. Ni kaminuza yatangiye yitwa King's College. Abana benshi b'abayobozi bo muri leta zunze ubumwe za Amerika hirya no hino ku isi, ibyamamare bose bamaze kuyigamo. N'amateka Ange Kagame akoze, umunyarwandakazi, ishema ku banyarwanda bose. Ange Kagame tumwifurije ishya n'ihirwe mu buzima bwe. Nawe utarakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo video zizajye zikugeraho mu buryo bwa notification. Twishimira kubana namwe.